O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au, alo mai o Tālala Radio Samoa. Ua le mawhaineo na mawe I lātou e eimana o ngā whaapitoa, le whesoa soani whewa inga ona ua ngāo ia modified vans sa whaamoe I ai mo le whe awea inga o I lātou, whaapea lātou wheelchairs. O modified vans nei po o te awale ua whaia whaapitoa lava, e mawhaiona whaao ngā e I lātou nei tauala mai le au nanga le Chris Ruth Center Charitable Trust. Peitai, o le afo I watoe ngāo ia I si vani lua. E le o le taimi mua le wa ngāo ia I modified vans a le trust, e se mai le lua na ngāo ia I le vaiaso whaato a umatu. O le afo ina ngāo ia le isi tolu I le masino o ke topa o le tausanga ta aluai. Whai mai ai le sui al pūlenga, e le tau ngō fie ta avale nei, ma ua le mawhai ai ona whaawawa lātou au nanga masani mō pāanga, e tele ina whaamoe atu I le trust, ai mai se ai a lātou lava polo kalame masani. E o mai le tae au nei, o loo whaawau peso e ngā leo I ta avale ua ngāo ia. Annual leave po o aso livi whaale tausanga I le iseli miti, po o se whaatapula. Action step e tali tono le olwa I kamupani New Zealand wa ia whaata ita ia le sa o loto le umi e ave ia so livi o tangata o lana au whai ngā luenga, ma e tausanga a toana trial mai ai. Reported le One News ona o taunu unga manuia na maua mai le trial sa whaia. O le walo I ai nei le swinga tele to e fōu I le whaalongo le toa tele. O le mawhaiona e alwe ave so livi e au no ma se whaatapula. Mo le maule kamupani o se la asanga tele na la asia le kamupani I tutono le tausanga na whaataita I mai ai. Ma I la lātou mai tau. O le tue au pito I silio na si itia lona tūlanga wha le whai ngā luenga. O le ngā lulue whaatasil au whai ngā luenga ia mawhai. O na whaasoa soa ma maua uma solo o mo mia e tangata taito o tasi. E o ai e ave livi. Ta wai le sweeper resetene o le action step, Stevie Mayhew, o se whainga o loo iai lava ta ia lai tatau na whaamaliaina, ma ua whaamatalaina o se high trust model. Whaau popo peo na ngau le to o tele I scam o loo sau I so o se awala a le o le emaili, o le vala au telefoni, po o text foi. I whaamau ngā whale tupe o whaamawina ai, lata I le lua se lau miliona I le tausanga, e ngau I whainga le au tau whaavalea. E onos fuluafe ta la tupe se tasi o pa angal fale tupe, ua ngā wai mai whaapeo ni whainga tau whaasese na awala mai online. Mo le mau al pa angale nei se tasi o fale tupe I tāla le One News, e le o fina ngalo e whaailoa. O le asa ia mawaina se e emaili e whaapea sau me le Inland Revenue, ma e mo o mia le whaamau ni atu le numero ana te ngā tupe, e lafo mai ai le tax refund. Na toi loa muli ane le wa ngā o iana tupe, o whainga le au ngā oi mai atu e whaatalo sa ngailu fale tupe, e tutongi atu lana tupe ua ngau. Mai le ofisa o suru whainga mo fale tupe, iso enga wailoa ai, o le alava na whaamaoni le paanga wa afia ai maise, o I tu e whaamalia inai le ofisa e tatau ona toi tutongi le fale tupe, le onos fuluafe ta la ua ngau. E le o talo sanga umai talia e fale tupe, ma o toi sa wale whaamanatu e aua le tali tonuina emaili o text, whaapea wala au telefoni o lo sa wai ma le talo sanga, e whaailoa atu numero te ngā tupe. Ua whaamauti noa le Palemia Chris Hipkins o leo le aia ta ita ia le au malanga I saina I le whaai unga o le masina nei. O le mai ai o le fono o le kāpeneta na nafi na whaamauti no mai ai loa le Palemia, ma a whai e tau nuu, whaato ato e alu leo se whai ngā malanga whaapea talu mai le COVID. O le o malanga o le ao ai fo I masui o le vaengo turisi, ma a onga whaapea le tu o pisinisi. Whaapatala inai o le Palemia o whainga whaapaanga ni usila masaina, o se whainga ua tele tu e le leiai, tu e whainga tā foi. O saina o le market I tele leo lo alu iai o lo whaatau atu I whafua New Zealand. E pe ona whaamawina I le luas fultasi biliona e o mai le masino o te se mai totono o le se fululua masina. Tu salea e lata I le tasi kuata o le tuu whaatasinga o tupe maua mai fe whaatawa inga whaavau malo. Matala whaaiu, o whailo mai o le asfareile nei o le ato e tatala ai le matafa ngai muri wai au kilani tangata lau tele. Talo mai le whao Gabriel I le masino o Februari, o le ana tāpunia ona o le saunga le mu, ai mai seu ngā luenga toe whaalileia. O le tūlai ono I le tae au le asfareile asau nei, e toe tatala ai le matafanga, peitai. E iai nisi o awala savali whaapea ma awala ta avale, e le o mawhai lava ona tatala I le taimi nei, ma o lo o whaawawai pe ona tāpunia ona I le saunga le mu. O awala nei whai mai le Auckland Council, e le o toe mamau, whaailoa mai se aso e tatala ai. Tala nao le nei fo I tae au, manuia le aso.